Mimi ni mkazi wa hapa Dandora Phase 1 kwa miaka mingi sana, na tumekuwa tukisumbuliwa sana na malori za takataka ambazo zilikuwa zinaingia hapa boma. Lakini kutoka hii mradi ya kutengeneza boma ilipoanza, tumeona success. Hata unaona kama sasa hakuna malori, ukienda hivyo mpaka pale Shell zilikuwa zinajaa hapa. Kulikuwa kunanuka takataka, uchafu mingi na hata inzi. Lakini hata sasa ukiangalia, sasa ni kitu saa 9 saa 10. Hapa zilikuwa zimestretch, lakini hakuna hata moja. Sababu kuna barabara ambayo imetengenezwa huko boma, zinaingia ndani saa zote, zinaingia na kutoka. Mambo imekuwa smooth so far for the last maybe 1 month, na tunashukuru sana na hiyo project iendelee, sababu tunaona uhimizo wake, na tuna hope venye mambo inaendelea, mambo itakuwa shwari kabisa. So tunashukuru kwa wale ambao wanasimamia mradi, na waendelee hivyo hivyo, na kwa niaba ya community tunashukuru sana.